mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumerwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Tugarutse aka kanya mu cyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko twebwe twiyemeje kwibanda ku gihugu cy'u Burundi ndetse na rimwe nyamuneka tukibanda ku butaka bwa Kongo cyane cyane, ariko nabyo tukabihuza na situation ku gihugu cy'u Burundi n'abasirikare babo aribo basirikare ba FDNB, tubabwire uko ibintu bihagaze muri rusange. Turi ku itariki ya mbere rero z'ukwezi kwa 12 2025, tugarukanye icyitwa ubwino, tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga handi. Turaza kwikoza ku butaka bwa Kongo tubabwire icyitwa abasirikare b'abarundi bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko batawe mpiri cyangwa se bafunzwe, bongeye gushinzwa kugambanira igisirikare cya FARDC ndetse na FDNB ku rugamba. Ni nyuma yuko mama 23 yigaruriye agace kamwe ka Minembwe ikambuye abasirikare b'abarundi ndetse kandi bamwe mu basirikare ba FARDC bakaza kuhagwa. Ibi bibaye nyuma yuko ngo abasirikare b'abarundi aka gace bari babanje kukavamo, rero abarundi bo barashinzwe kugambana. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku gihugu cy'u Burundi, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ararusimbutse di. Niyo mpamvu itumye nza nitereka aha hantu, nyamuneka ngira ngo muri kubona inyuma yanjye, muri kubona uriya musozi, muri kubona hasi uko bihagaze. Nagiye mbabwira nti izi nkuru, nagiye mbabwira nti ibi bintu biri gukorwa, ibi bintu biri kuvugwa kuwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nagiye mbabwira nti uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byinshi bakomeje kumushinja birimo kwikubira ubutegetsi ndetse kandi no gukora ibikorwa bya kinyamaswa. Ikigiye kumubaho muraza kukibona. Ni ibibazo rero bikomeye bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ni ibibazo bikomeye bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba uko umunsi ugenda uzahaza undi. Turagaruka kandi mbisubiremo, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ararusimbutse. Isasu rye mu bitugu agisohoka mu modoka, yinjiriwe mu rugo ngo baramurashe. Bakimara kumurasa agira gutya yitura hasi. Akimara kwitura hasi barareba barashakisha impande y'urugo rwe, bareba sniper ahantu yarari baramubura. Igikuba kiracika, abasirikare ba FDNB abamurinda babinjiramo, abenshi muri bo barabafunga, abari bari muri position yaho isasu ryaturutse. Biravugwa rero yuko ibi byose biri gukorwa, biravugwa yuko ibi byose biri kuba mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu bantu benshi mu gihugu cy'u Burundi harimo n'abasirikare ba FDNB bakomeje, ariko timuranyihangana, harimo n'ibintu by'imiyagayaga ahantu hose haje ari ahantu hasanzwe ngira ngo murahazi baramenyereye. Hano mu Gimuruti ari ahantu ukunda gukorera inkuru, igihe umusirikare wa FDNB yagusanzeyo cyangwa umudede akagusangayo cyangwa umuriro akagusangayo uzahura n'ibibazo. Ariko nta n'ikibazo nanahura nacyo kuko ibintu bavuga ni ibivugwa kandi biri kugaragara, buri muntu wese yakumva kandi akarebesha amaso. Igihugu cy'u Burundi rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ubu ngubu bari mu icuraburindi nyuma yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye arashwe isasu ry'ibitugu. Nyamuneka ibintu biteye agahinda kandi bikomeje no kugenda byibazwa na buri muntu wese, bati ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko uko umunsi ugenda usaza undi bukomeje kugenda bugerwa amajanja n'abashaka kumukura ku butegetsi n'abashaka kumukura ku butegetsi. Nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye arageraniwe, nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye arakomerewe. Ubu tuvugana biravuga yuko ari guhumeka akuka gakeya. Ni ibintu byabaye mu masaha y'isa 12 ndavuga, ariko iyi nkuru ntago nayibreakinga, iyi nkuru ntago nayivuga. Iyi nkuru ivuzwe hafi saa 11:06 ntago nakwiteka kuri kamera ngo yibreakinge. Reka mbanze nyikorere ubusesenguzi, reka mbanze nyitongomore nyitotore nze nyivuge nagamije guserereza. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi byinshi bikomeje kugenda bihavugwa, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa abanyamurenge bakomoka muri Sud Kivu, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye we ngari kubita ngo ni ibyitso rwose, cyangwa se ngo nabagambanyi bakomeje kugambanira icyitwa ngo igisirikare cya FDNB ndetse kandi ngo ni n'abantu bagamije kumukuraho ku butegetsi, ngo hanyuma ngo ubutegetsi bukaba bwafungwa ngo ni mu mutwe twaje intwaro. Mwagiye mubyumva kandi mugenda mubibona yuko biri kuvugwa ndetse kandi bikwemezwa yuko umutwe urwanya
leta y'igihugu cy'u Burundi witwa Reditabara aka kanya wamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bikanavugwa yuko uretse n'umutwe wa Reditabara wenda dutanzeho urugero, biravugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi hari n'undi mutwe witwa ngo ni anti Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu washinzwe, ariko perezida Evariste Ndayishimiye we akavuga yuko ngo uyu mutwe washinzwe witwa anti Evariste Ndayishimiye ngo ni umutwe ugamije kujijisha ngo abaturage no kujijisha bamwe mu bantu ngo perezida Evariste Ndayishimiye agaragaze yuko ngo hari imitwe myinshi ikomeje kugenda ifungwa ngo igamije kumukura ku butegetsi. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye we akavuga yuko ngo ibi byose biri gukorwa ngo na bamwe mu bantu bahoze bari muri guverinoma yagize gutya ngo agashyira inyuma cyangwa agakimbiza, ngo bakomeje kugenda bashaka buryo ki barema ikintu gisa nk'aho ari ikinyoma kugira ngo bagire gute bamukure ku butegetsi. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda biba ihurizo, ni ibibazo ubona yuko bikomeje kugenda byibazwa na buri muntu wese bati ibi bintu biraza kurangira gute, ko bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi uko bikomeje kugenda biba ikibazo, ariko buri muntu wese akomeje kwibaza bati rero ibi bintu iherezo ryabyo biraza kuba irihe. Kandi koko mana yanjye murabona rwose ahantu hari akayaga kenshi, kandi koko biragaragara ko perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kugenda yikangakanga bamwe mu bantu benshi bivuga yuko bashobora kuba bafite umwuka w'ubugambanyi cyangwa se gukora ku butegetsi, we uko umunsi ugenda uzaza undi ari kuvuga yuko ngo agiye gukora impinduka zidasanzwe mu gisirikare cya FDNB, agiye gukora impinduka zidasanzwe mu ishyaka rya CNDD-FDD ngo mu rwego rwo kwicungira umutekano mu buryo butandukanye n'ubwo yicungiraga umutekano, kuko yamaze kumenya yuko imigambi mibisha ifitwe n'abantu bafatanyije kuyoborana igihugu cy'u Burundi ngo ikomeje kugenda icurwa. Nyuma y'iyi migambi rero ngo iyi migambi ishobora kuba yavamo n'urupfu rwe, ngira ngo mwabyumvishe iby'isasu yarashwe, byose turaza kubyinjiramo ndani ubwo ndacyari mu mfunyamfunyi. Ariko nanone agace kitwa Ruyigi, iriya misozi y'Imakamba, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko abaturage baho bakomeje gusakwasakwa imbunda mu mazugu yabo. Bikavuga yuko rero Imakamba hafatiwe abaturage barenga 19, abangaba ngo bafatanywe imbunda 19, abangaba bafatanywe imbunda 19 basanga imbunda zirenga 33. Bikavuga yuko ngo impamvu batanze ikomeje kugenda ituma ngo bibikaho intwaro ngo nuko igihugu cy'u Burundi ngo uko umunsi ugenda uzaza undi uko bumva urusaku rw'amasasu ruri kubera mu mujyi wa Bujumbura, bikumvikana mu mujyi wa Bujumbura, ngo nibyo bikomeje kugenda bibatera ubwoba ndetse kandi bikomeje no kubatera inkeke. Bavuga bati ariko nyamara mu gihugu cy'u Burundi umunsi umwe cyangwa se undi dushobora kubabona intambara mu buryo umwe cyangwa se ubundi, mu gihe cya nyacyo dushobora kwirwanaho cyangwa se bikaba byagenda gutya. Ariko bikavuga yuko ahubwo aba benshi mu babitse imbunda mu mazu yabo mu gihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo ngo ni imwe mu miryango ifite abantu bari mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, irimo izo za Reditabara ndetse kandi n'indi itandukanye. Ariko bikanavugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye ngo hari n'abantu bamwe na bamwe ari kugenda akoresha akabahereza imbunda ngo bazibike mu mago yabo, akaba ari n'abantu ari gukoresha ngo basakasake izi mbunda mu mago yabo kugira ngo yereke abaturage yuko ngo umutekano mu gihugu cy'u Burundi umeze nabi cyangwa se udahagaze neza, kugira ngo noneho wa muturage uri gutaka ubukene, wa muturage uri gutaka ubushomeri n'ibindi bibazo bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi atongera gutaka, ahubwo avuga ati perezida wacu impamvu atari gukemura ibibazo bikomeje kugenda bigaragara byiganjemo ubukene n'ibindi bitandukanye, ahubwo we ari gushaka buryo ki aducungira umutekano cyangwa se yamaze kumenya yuko igihugu cyacu kirimo akaga ndetse n'ibibazo. Ariko benshi bakavuga bati uyu mugabo ni umunyamayeri, uyu mugabo ni umunyamanyanga ndetse kandi n'umunyenda nini, dukurikije ibikorwa byinshi bikomeje kugenda bimugaragarwaho. Ngira ngo mwagiye mubyumva, nagiye mbigarukaho cyane mbabwira icyitwa Ababiligi, bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yaririye amafaranga abizeza yuko azasapotinga bya hafi cyangwa se azakomeza gufasha FDLR afatanyira perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ngo mu ngingo zikubiye mu nyandiko basinyanye zo gufasha FDLR, biravuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye nibuza ngo iyo amaze kubahiriza nibuza ngo ari 1% ukurikije ibyo yari yemeye. Bikavuga yuko rero igihugu cy'Ububirigi cyo bishoboka yuko cyaba kigiye kumwitendeka ku gakanu kikamwambura amafaranga ndetse kandi kigahita kinahagarika imikoranire hagati yacyo n'uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye ngo akomeje kugenda arangwaho n'ibikorwa. Tubibutsa yuko perezida Evariste Ndayishimiye aya mafaranga yahawe n'iki gihugu cy'Ububirigi, bivuga yuko aka kanya nateje inkeke cyangwa se yateza amakimbirane mu ishyaka rya CNDD-FDD, aho mu ishyaka rya CNDD-FDD
bivuga yuko ngo igihiriri cyangwa se umwuka mubi dukomeje kugenda twumvamo ukomeje kugenda uterwa nuko ngo hari amwe mu mafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye agenda yakira akayashyira mu ikofi ye. Namye mbabwira nti amakuru adasanzwe nta handi wayasanga uretse hano iwacu. Ngenda bigaragaza mu ngingo nyinshi zitandukanye kuba bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, cyane twibanda ku ishyaka rya CNDD-FDD, ariko nyamuneka ndongera kubabwira yuko ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu byongeye guhindura isura. Ni ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya turi kuvugana ubu ngubu ririmo ibibazo bikomeye cyane, aho biri kuvuga yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi aka kanya imyivumbagatanyo mu gihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ihindura isura. Imyivumbagatanyo rero iri guterwa nuko icyitwa FDLR yimitswe n'uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, akagira gutya akayifatanya n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aka kanya turi kuvugana rero biri kuvuga yuko ubu byamaze guteza ikibazo cyo ku rwego ruri hejuru, kuko bamwe mu badede cyangwa se abafatanyije Perezida Evariste Ndayishimiye bari kumubwira bati niba uhisemo gufatanya na FDLR ugafatanya na Tshisekedi Tshilombo mu murongo mugari wo gukomeza gushyigikirana mu buryo bwo gushyigikira uyu mutwe wa FDLR cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugahitamo kureka igihugu cy'u Burundi, turaguha rugari wishakira amafaranga ariko igihugu cy'u Burundi kireke. Ibi bisobanuye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze amahitamo, bisobanuye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze yacira ndetse kandi yabuze ayamira. Turaza kwikoza mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ibyabaye. Umuyobozi wari uyoboye agace kitwa Rumonge, intara ya Rumonge, ari gushinjwa gukorana bya hafi n'icyitwa Red Tabara. Ni nyuma yuko ibice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane intara ya Rumonge, ahitwa Imakamba, mu misozi ahitwa za Nyanza ndetse kandi no mu misozi ya za Rutana, abaturage baho bagiye bababuza gucumbikira bamwe mu baturage b'abanyamurenge ndetse kandi no gucumbikira bamwe mu bantu b'abarundi ariko batazwi cyane muri ibyo bice, bakabanza kubaka amadresse yabo harimo indangamuntu n'ibindi bitandukanye. Ariko ikavuga yuko hari amahoteli ndetse kandi n'utubari. Uyu muyobozi uyoboye intara ya Rumonge yagiye ategeka gucumbikira bamwe mu bantu. Aba bantu rero uyu muyobozi yagiye agira gutya akagira uruhare mu kubacumbikira, bivuga yuko zari ku nyungu ze, ariko nanone bigatangazwa yuko bamwe ari ababarizwa mu cyitwa Red Tabara. Iyi ni Red Tabara rero ikomeje kuba ikibazo ku rwego ruri hejuru. Nshuti bavandimwe, mbabwira nti ngiye kuri uno murongo mugari ngiye kuzajya mbagezaho icyitwa update zidasanzwe utasanga ahandi. Ni update rero navuga yuko ari update z'akadasohoka kandi mugezweho n'inshuti z'akadasohoka. Nk'ubu leta y'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko ishyaka rya CNDD-FDD nyuma yuko habayeho delegation hagati y'icyitwa abadede, hakaza gusangwa hari bamwe mu bayobozi b'ishyaka rya CNDD-FDD bikubira inyungu ry'ishyaka. Biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gufata icyemezo yuko buri muntu wese uzakomeza kumutunga agatoki azamuzirika, amwihaniza, amugaragariza yuko igihugu cy'u Burundi ari we kiyoboye. Benshi rero batangiye kuvuga yuko ibi bisa naho ari ukuyoboza abaturage igitugu. Benshi bavuga yuko ingoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye yaba iri kwamaganirwa kure na bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko rero ubu mu gihugu cy'u Burundi biri buze kuba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Ni igihugu nababwiza ukuri yuko ibyacyo bikomeje kuzamba ndetse kandi ibyacyo bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni leta y'igihugu cy'u Burundi rero tukiriho, mbabwiza ukuri yuko ibyayo byabaye agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ibyayo byabaye ikibazo ku rwego nge na makuru y'akadasohoka hano kuri Great News 24 TV. Nagiye mbabwira nti ibintu byo mu gihugu cy'u Burundi rwose ntabwo byoroshye. Nk'ubu twagiye tugaruka ku ngingo yitwa General Prime Niyongabo, mbabwiza ukuri yuko uyu General Prime Niyongabo zimwe mu nshingano yagiye yamburwa, cyane inshingano zo kumenya bimwe mu bikorwa bitandukanye birimo uburyo intwaro nyinshi zoherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zibyara umusaruro, cyangwa se nk'uko byagiye bivuga yuko bamwe mu basirikare bata intwaro zabo cyangwa se batanga intwaro zabo nkana ku butaka bwa Kongo, twirwaneho ikazikenyereraho, M23 ikazikenyereraho,
nagiye mbabwira nti ibi bintu byanga bikunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi birimo icyitwa ubugambanyi. Ni ubugambanyi rero nababwiza ukuri ko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gushinza uwitwa General Prime Niyongabo. Benshi bakavuga bati General Prime Niyongabo afite mubyara we witwa ngo ni Kajeni Jemuve. Uyu Kajeni Jemuve ubarizwa mu cyitwa Red Tabara. Ngira murabizi yuko uyu Kajeni Jemuve ari we wungirije umuyobozi mukuru w'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero uyu Prime Niyongabo nyuma yuko icyitwa Red Tabara hari gukekwa yuko ishobora kuba yanafatanya n'umutwe neza Sarambwe ikinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uyu Kajeni Jemuve ashobora kuba yafatanya bya hafi n'uwitwa Prime Niyongabo, bakaba banakura ku butegetsi uwitwa Evariste Ndayishimiye alias Neva, nk'uko amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ubona yuko byazambye ndetse kandi byanakomeye cyane. Ibi bibaye nyuma yuko ngira ngo wa muyobozi mukuru w'intara ya Rumonge hatangajwe amakuru yuko ashinzwa gutegeka bamwe mu bantu bafite amahoteli amatoya ndetse n'ayakomeye mu gihugu cy'u Burundi gucumbikira bamwe mu bantu baturutse mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe. Bikavuga yuko ibi bintu bishobora kuba byateza ikibazo gikomeye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavuga ko kandi umuyobozi mukuru w'intara ya Rumonge nyuma yuko agaragarirwaho n'iki kibazo si we wenyine gusa, ahubwo we yahise atera intambwe ngo mu gutunga agatoki uwitwa General Prime Niyongabo agaragaza yuko bafatanyije. Ariko General Prime Niyongabo nubwo bivugwa yuko aka kanya nubwo atarashyirwa muri gereza afungishijwe ijisho, biravuga yuko ibi yabyihakanye, avuga yuko ibi biri kuba nyuma yuko n'ubundi ngo bamwe mu basirikare bakomeye bakomeje kugenda bamugirira ishyari nyuma yuko bigaragaye yuko uyu General Prime Niyongabo afitanye ubushati bukomeye cyane n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Warizi yuko ari n'umuvandimwe we, buriya ni umuvandimwe wa hafi, ngira ngo base baravukana. Ibyo ni ibintu muba mugomba kumenya. Biravuga ndetse kandi biremezwa yuko rero iki ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragaza mu gihugu cy'u Burundi, aho rwose Prime Niyongabo we ngo ibi yabihakanye. Ariko bikavuga yuko urwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi CNR ruri kubikurikirana cyane ukareba ubufatanye buri hagati ya Jemuve ndetse n'uwitwa General Prime Niyongabo. Bijyana nuko uyu mugabo ngo yagiye acumbikira abantu benshi cyane, dore yuko nyamuneka ngo mu bafashwe buriya mu bafashwe cyangwa se ngo ikiwe bahaswe ibibazo harimo abarundi bavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mwagiye mubibona yuko benshi bavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu barundi yagiye banga avuga yuko ngo atari abarundi original. Ubwo abarundi original nta wamenye niba ari umurundi uri mu gihugu cy'u Burundi wavukiyemo agakuriramo agasaziramo mpaka rwose bamushyinguye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ni ibintu tuba tugomba kwibaza twese, bikaba ikibazo gikomeye cyane bijyana n'umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara mu gihugu cy'u Burundi, cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Biri kuvuga yuko ubu ngubu witwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubadirisha isegonda ku isegonda. Ari gufata umusirikare akamukura Bujumbura akamukura za Kibuye amwerekeza za Ruyigi, undi akamukura za Kirundo amugarura Bujumbura. Biravuga yuko na bya bindi mwumvaga ngo igihugu cy'u Burundi ngo muri presidence ngo harinzwe n'icyitwa FDLR nayo nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara ibibazo hagati y'abayobozi b'ishyaka rya CNDD-FDD n'igisirikare cya FDNB. Biravugwa yuko ubu imikoranire hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na FDLR nayo itari kugenda neza. Ngira ngo mwarabyumvishe ku nkuru ya mbere ukuntu igisirikare cy'u Burundi na FDLR byatangiye bikorana neza, ndetse kandi bamwe mu barenga 2600 bagashyirwa mu gisirikare cya FDNB ndetse kandi bagahabwa imishahara isanzwe, ndetse kandi bikavuga yuko abari bafite amapeti amwe namwe bahawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se bafite amapeti ya Ptokarame bakemererwa guhemba bijyanye n'amapeti bafite baba barayihaye cyangwa se barayahawe n'igisirikare cya FARDC bijyanye n'amasezerano ari hagati y'umuyobozi w'igihugu cya Kongo Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi batandukanye. Bivuga yuko mu masezerano bagiranye harimo yuko ngo buri musirikare ipeti afite agomba kurihemberwa hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ubona yuko rwose ibintu bikomeje kugenda biba bibi ndetse kandi bikanazamba uko umunsi ugenda uzaza undi. N'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi rero bwiza ukuri yuko tuzajya
tugenda tubigarukaho uko umunsi ugenda uzaza undi. Nanabashimira rwose ku musada udasanzwe mukomeje kugenda mutangano, mpamvu rwose ngiye mbangarukana icyitwa imbaduko ya Gikomano n'amakuru abadasanzwe utasanga ahandi. Nongera kubabwira ni uwayavuga ntiyayarangiza, amakuru yacu nakagaruka. Murakoze cyane, hasta la vista.